Nyami ye mame ene Friday. Nyam pato my volume. Share yes share August say ene say ene 29th. Yede radia say yeda say. Bedroom jumede na de bro won. Ti yes 5:30. Ya bonyomu a kosi say 5:50. Yede news no e bro. Ye wie news a yede de bon krata na Adom online stories no etwaso ye wie ne sa pe na che say agudie mo nsemo ba ne fie ye de health tips ye kasafa menstrual disorders no ebebe wie na fia ho se pa ba asemi di campaigns empensemo ya so no nso se emu ho no ye nya interviews ba ko bieru bi nso ewom medi ye fia amankwa tamaklu enne mene kwaku arena de aka Benjamin o say na naje asemini amemu akwabe e na abo so say jakwaku dia bag no ampofo ade say mpese mbora brofu di ni na na say abo so say jakwaku dia bag no mo biaso na bia bokode oni me jakwaku dia ho asem no ado mu kromo debe sa na minim jakwaku dia bi o o eva ko ji sika dru e na yeso obedru fi a se kane fitwahia no nkola ndi obedika ba beje ne bag no na chese ode akwala ne twaso no na obedru fie no pie ya nkola ne ejagwaku de ani abrewa bi ofie so wo ani kakra na kanse mu bi ankohia no ana papa ni gina ho ntimi ngura fie no cause obi a mehia no so ade no so ade na teko ana ne bag kita no gina ho je kase abo so se ejagwaku de bag ya e ho abakosa na no pe ye moache e mo akwa baba Adom TV bedwam dwumade so na afiade na wo yi o maka baba wa bi wo TikTok se ye friend K3 ase bibisa anyum bi onim to na nyum ne bo no kasa film ebi na na oye no o sa na me kasa film o na run commentary bia debe anyum na me to pa mo nsa mo me de ba ma PCS ta nyum ne mo de ya mo de papa I say no obi afena ni nkire kwa me uje ho ai ya ye ne de se kwa me no ade no ho jim se me next one ye me ai o tru bia ma pachonyo no no ade no waja atro na da bi o de foforo kra ba ono aso di bia ba okay ba oboa gospel no ti the next one uhu me ma na nyo nwa ese we so betimi age ayi artist of the year na ye hwe e wa America edu ha ye be hwe okay anapay ba me nka omo say radio for su 97.1 ono ma so mu twitwe de bonkrate ono ma fanti owura Afrida mo no adwuma ye for ye chiama no pay da mo asepa munyamfo sa anapay ma yenka amanfo so se na watwi awie nyina no hyehye niam bebre enegumu ene ukọ eye achim wanji a enesia okumi oye womrahye bedwane ofiri mu na ne no mudi na awotweda e wa achim wanji ahead of eye abato beba so nyame adoma damna ebenada ya ena nyame adoma ochena ememene nso Daddy Lumba Charles Kojofosu ye revered legend wato dwom agidin wiase amanse nyina na awotweda ochena ene ba so initially na eye University of Ghana Stadium but nananom a ewola unse ho nyina yo masanse so na meka say so no homo wo a odie no bano noise making and drumming no ejinam untimi ni Lumba na awotweda abra onka se onka ntwene na wonye dede nti busuafo no ahyehye sisi omo de call Blaster Square Independence Square nti eho ena sisi Lumba 1 week no beba so nti hye ne so na wankoto pa enwu dentuom na bia ba that time no baba kra na ye yapon so tia se but Adom TV so di so ne ade nyina beba nti be bia wo bia across the world no obet man rely on us say ye dey eye transmission and say live telecast be bro no wo hunu de ekoso ho nyina nti adopay ya me de bonkata ye behwe mu na ya boss Abdullahi Audu congrats we dey you too what's the party ya na make say ne nyina ye because they say position abeso ne se hu dia munyina ye o de be ma wo to abu nkwaso yenim de otumi ye yenim we say party oh yeah oba ye congratulations in kwa say party no say you can wati amane say anope me ba cleaners ne engineers security obi ani age say abu position there also di me bidie ntino Ghana Independent Broadcasters Association omo president what I say Adom brands we GBCC nchen ya central adwuma kuo bi aka bi ya ankrankre dia ankrankre
and send through you makuni na the president any Abdullah Awudu yeah your boss so ti ase me see ye oh afia nkasa the positions no ba na eba se ukọ Kumasi a eye Ashanti regional GJ president so eye Kofi Edudomfe nti ono so oh manso no se first one obi ti ababa no ba ko ba ne so nti ase no mkotu bi obi ti ni nsia yeah wajide ni so se yema ba ko na kasa o pa be ma edu ayikura bo bube nan de na yema wo ho no ani a ho abo yema ohene no ani ahenkwa kra bo ahenkwa bo tinka accept the one no who say okun me kon pa say wakodi nsia go na na bere waka no kre isusa no ye ade na so ntia se ye na na bere waka no kre waka no kre ti Kofi Edudomfe wo yema otinkwa nti say GJ na Ashanti mantam no te say multimedia ya na giba so multimedia ya ye be na ya gine ma bi aka ho na te say ya 17 ya ani me na ya tie fo so o ma ya de na o chumu say na ya no mo adididi nkomo ani ade nti yeda mo asepa na o chumu nyina mwaka ye ho amia bedru be be yedru nti entie de obonkrata na bre no be mu a wada wo ma na bia homa no na eja so de headline aba hu afia ayiriyo MPP flag bearer race no anu aye tene ba so far nipa num officially omotintim omudin na date na end yo oh yes for now there bibia esi honorable Francis Adanimo kafra ne mame afrim ne mame afrim over the weekend na watwe ne ho ubu nkonta na no ohye onu paso abetwira dada obia wa wura mu bia na che se wo bema unim se utua 100,000 digit forms na enra filing utua 500,000 na 600,000 can it 6 billion ansa na watua 4 million Ghana cedis a development fee at the ama party 4 million Ghana cedis 40 billion kanisika no etu kan nyina abomu enra mo nipa num ya afali obi etua 46 billion eye euro akomeneje Japan euro your friend is saying Canadian Japan Brian Champon Dr. Baumia and Dr. Educum will be etua 46 billion and that's what my 4.6 million Ghana cedis party this what the car no kwa no hwe ni musi nipa be 9 beba as hom de na ko pedo do ma ene nam Kumasi okochi utumfo na yura de ni mo so action ho kwa di kwa wunya ana refundable na se wanya debe skani bia ni hono mo a ekudi party nsema mo sabit mi asaka na omu ntwa so ko se kana no wow. Daily Guide, or see, we will restore sacked workers. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na diwe aba enra tintim nkrata wi na also ne party for kasa. Na party for nkasa yen kro no mkasa no so issue aba ho. Adai. Asana ne de na exceptional business. Yeah. Europe can Japan say the party nyoma, any party akade and a man enra say onfa. Nti eno ho asema start banti I am can do candidate Dr. Educhum. Jini 2. Eno asema tie no. We need nkomo a na dwemu do no wabobra so nse politics no eto da bia so ampusu no antene kankan I think say so nya daje ne Ghana for di nkomo a he is one exceptional candidate bia Dr. Educhum eno o impress me papa nkomo a me ne no say eno na me ho afo hu sa afo oh yeah Usa from series apampa mu nyira besi from Mama target single digit inflation and no ever ha inflation figures no look very good but could just so serious minim reflect how government be na ya reconcile sa anima no because dollar yi etiba for me na ye hwe ni mo senke ye be fili ade no no ya nte ho bonya na ase de ese pagyan and inflation so figures be akwa kudruin and a president targeted single dignity. Controller Accountant General Department also staff fired over payroll fraud. And news number. Ja, and one some and so Yanko Deligist. Na Mahama Trust NDC race open. A far and someone and the 2 just 2028. Uncontested election. It is after no budget to Sikasemo will be over say a demi intact. Or Kase we were Singapore. I'm for say, Yasama work idea. Go back on idea come no man, what can ye name? Said an amount for be a day or Montantas of the court, a yet term no, and yes, and it's here. You're working 5-4 2028 MPP presidential ticket. Don't gamble with fresh face. Dr. Baumia Nekasa. Osima wanya fe number 220. Bili dia grow ba akoto pa bia na e be wiachire no. Pasa ono si e ka si obi o prepared pass will be the president ono from 2008 and we gina as running mate and oba be gina year 2024 proper
nti experience bi e wabatom bia wanya akomu koto akodi adanse nyina what you say 2012 what you say be the vice president now the vice na dia na say ade nankasa no aben anything can happen yes. what you say ye friend no so na de bon krata say fufura be famu na say making kan mu ache the overseer no ne ade nyina na ye fa daily guidance ya na predicting daily graphic was a partnership key in affordable housing delivery developers na ekasa same na we president Magrida Yira James Lindsay ena eka say ye be hia partnership for ya dense obe your problem kese pa fia say ye si adan so man na kasa cry na we si adan no ya kwan a ka problem ne mu be 60% asolve hwe krono amanfo bo no aban nwumam ewudi aye die omo eku omo nsa so omo ebapo no nya sika na de no de koye kwa kusidan e bi odi tibeto ko ye fa ne say omo emu ansidan a omo bra babroni gina ni oni tipaye bia so besi dan etikakraba no botom a wayi bi no ko holidays wo sika ye say na bia ko holidays unsi dan ko holidays na say adwe papa ni utrim sa na ya dwe ba ni kwase nkasa na ye it is yes dan pa sempa ayi abrosensi ho no a uko eye Amsterdam no ne Germany ni ade abrosa ba kusi ho wo na household nipa be 600 no mutim one ne yire ne ma ni na gum actually affordable nso nya affordable ai tinka bana si dan a ene se to me brei kanya ni so suku ni a wa wie university wo brei because anu na me ne we kasa ye kasa fa dan han ho anya sem papa o 1 year obi tua 40,000 if you run nyina o oje na mi busasa na akatua ne yesai so pe baby papa bi a obetena na waso adwo eno kra no de oje 40,000 a year no eno ye bi a single room self contained bi o enye easy hey ya na misu me yonko bi wo America na wasi 2 bedroom flats e wo Ashoman na oyese me mehwe na eja infant dwa na nkofo epebi na me kohwe oh nice place na we na bizanse na say osi we ba ko de month 5,000 ba ko de 8,000 na wa akatua say na age month 5,000 wo ha no afro na onya obi ana say onya obi 5,000 boso me this is nyina still onya mpo and enye so obi mpo because me the bedroom yi mu a why na ekoje why na hia na obeje 5 boso me 5,000 onya nti enya no containers no a camera for no buyefu oh ni buyefu na 5,000 boso me dey enya nduka so ma bufu say onka se chinchina abeje oh sani asemka onya nko pe yehweku ni yanim ni amana mu nti enya obetimi dia tefia adan no so obi a obeba beje dia 5,000 boso me onte so yes, I be on the dance so ni panty mo. Come but it's better kitchen na bibia e come afiti bibia. No boarding. Ti na containers no afa omutu ya 50 cedis for abem kakana. Ya ken. O see ya mra na aka 2 minutes pe. Ti ya fa adomonline.com dia no to aso. Aha, nti ni nyina no yan boss Abdullah Awudua ene ya boni din se giba president no. And some so Ghana Independent Broadcasters Association. Yeah. And 2 years no so free one ma said na said to Jano Lumba Jumtuni ya wanya ne ba bie crank ye di no 1 week e wo Lagos Sports Stadium no say ye dey aba Independence Square. Baby e vigil no. Omo e ba vigil ni bi no. Yeah, Independence Square. Bia ye match ye no. Ho e no china ya me ya 1 week no e ba so. Na ye nka manfo say wo china ne na wo twe so na dada kedi so yi so ba so. Dada kedi no ne de no wo se pebusuafo ne omu di mu nkomo kakra sanse omu ye magen so omu ye memene da no wa ha na kwasi ada omu de akoni kroma bo na sama say so de make say in September no until say be sia sante man obi antimi ye nto aso no ba bi kro wo so omu de ko no wo se di hu nkomo na ye hwe dada kedi so omu na mane pa ya ne ba ko no ankasa omu sa tu sheda enye hwe omu nim de nti akoba ne santi ni nyina so ye de no bebra mo no ye wo adomonline.com Sunni Ghanaians are yearning for me to lead the country. When ni doctor or said dichum or wadrin papa when I said beye into adomonline.com and raw ben big agenda so penny by ebe kasai asantemantum so anti-galam say task force and so SCZ3 excavators within a week. Yes, CZ. Say.
menye careful asam na kwaku anwa ya nkasa no yenye serious as a country say be ko zade we excavators na be kroma yesizi be hefa ne fa ba no si eba inti senye road contractor bi enye civil engineer bi ena akra excavator say odeba aba ba si dan a hwan ne kraba eti nipa na wakra ne yetimi misa ne se de ade na ade ba be ansa na ya ma kwa de na abeto ho nti yen hwe de bekwa kosi kwaku na mo fancy ha fancy na say game boys no inquisitor so nim game boys sakaba ese say no yuku ayi cars ni ade nti say de uba ni shaxi nkwa o fem pie na wa ba be che no wa be che no edwa mo mmani na ho game boys ayi mo bododo and they were more driving across bad. Yeah. You better say and there was special guest. I would make you so you are afraid of Harry. Pensemuno. I know everything come from Dr. Alhaji Mahmoud Baumia and the Campunti state team. Yeah. Only me man. I was one man or to me. Yeah. Oh yeah, Juma pa. Tia kwaba na good your monsam siko sika baba me so na Friday chat. Na utwanko a obedi sebe ya de behwe weekend no. Star 281 hash option A 4 star 281 hash option 4 area health tips so yet be menstrual disorder unu menopause so se boya ye bibia won so a wonyem wa won enye exclusive hadwen pharmacy apra de no wada nti see pharmacy apra wada I win him fa ba so wo ma so nim za anti e de fa ho timi nko kan kire wo sa okay because you de bia no bi wo ho a woti to wo a wati to wo hwa o kwa last na fia di nkomo we ne follow up ti health de e fa ye nyina ye ho nti no we ba de adwuma no woti ase ne baba you wotete no anti week mu nyina kra ne te ho no wo hwe to in charge of menstrual issues man ba in charge but or the ne ba ni shame okay o hwa sa na wabu ne nsa no e wo so wote ne ma ase wati ase tina se muani na o ne ja se kan na o to fa ha ti ye ko agudie mo nsam eto aso ye da se